This hashish man, English क्यों है? His name is. This is hashish man. His name is Mr. Nick Muhammad. He loves to smoke hash all day. चाचा शेर की डाक वो है बच्चे से वाला का ज़माना रसूली बात me verga que la detengue. Very good. Entonces, para toda la boda, porque quiero jugar esa hora. Dame چې بیا با په ونه خای په غر په بوکي ها دوران مخکې کوي وای کړو دې چې ملای ما په یو پټیو وځو چې راغله نه بس نو Hashish man, dele karo. Hashish man. Khanda. Nikadu bodi de. Hashish man dele karo. Interview de Khalamos. Aí, vamos,